E rua ngā rā e toi ana kātahi ka hui anō te iwi Māori ki te wānanga i te aria o te kotahitanga. Hei whakautu mā tātou ki te kāwanatanga o te wānei. Ka riro mā te marae o māhu tēnei hui a motu e whakahaere, e whakapai ana rātou ko tōna toru mano tāngata ka tai atu. Nā reira, kua tīmata kē rātou ki te whakarite i ngā huatanga o muri kia tika ai āmua. I kōrero a Moana Makapelu Li ki te haukāinga me te pātai ia. Heha, o rātou wawata mō tēnei hui. E he nui ngā mahi tēnei wā, kua tataatu ki te praere, te wā tua i te hui taumata. Nō reira he puku mahi katoa, tēnei marae o tira, tēnei iwi o kahunu, i tēnei wāhi kakana te nākau, kia pōhiri tia te motu, mo tātātou nei kaupapa nui whakahira. He nui ngā mahi me te whakarite kai, te parakatahi mo te haka pōhere, wera momo āhuatanga katoa, kua rite mātou. I'm not allowed to cry over the onions because otherwise I'll make them too salty. There's just so much change happening in Māoridom at the moment and things are quite uncomfortable politically, and I just really seek everyone to be kind to each other and be willing to increase understandings and be strong. This is not only just for this event, but since the cyclone, as everyone's aware, Omahu was severely hit by the Cyclone Gabriel, and a lot of whānau haven't left. They've been here since the start, working in, putting in their own time, separating a bit of time from their whānaus to be here to help the greater good for Omahu. Kāore he mea te tuki o mātou haringa whakamua, me he mea tēnei kāwanatanga no. Nā te kaha o te Māori, ngā te ihi me te wehi o ngai te Māori, hei angi tui te mutunga o te rā, te mutunga o te tau, te mutunga o te rautau, ko tēnei te whakaro ana hoki Wanganui e tātou o Ngāti Kaurau. Hei te taite ana, ko arake anō te iwi Māori, haere mai, i raru te kotahitanga o te iwi Māori.